Ngari ciegemetio kundu gutiganite muciini wa Nairobi o ta mutugo nio bicere yatinda gatagati-ini ka mucii wa Nairobi no umuthi ari muthenya wa mwanya mu ngari nini tu hari ici no cirihirwo marehi ma wegemia. Gitumi kinene ari kwa kuruta wira kwa mutatara wa EGGPay uri orugoririo kiroko kia umuthi thutha wa thirikari ya kaunti no kuga ndigucoka ukombora motungata maya kuma kuri kambuni cia andu kiumbe. Nimekuwa nikijaribu kutumia hii namba tangu asubuhi kulipa parking, lakini every time unajaribu kulipa inasema connection failed. So kutoka asubuhi mpaka sasa hatujalipa parking. Rivoti cia mwanya iria Kameme TV ya mukirite ni ati thirikari ya kaunti ya Nairobi ya ukorwo yuritwo ni gotire tanyihire ciringi milioni nya umuthi tu kuma na wegemia wa ngari ona thengia wayo kwiranira gukorwo iharirie wega gutigira mutambo uyu ndunaga kuruta wira. We will test it and retest it the whole night. But should there be a problem tomorrow, then we will not clamp your car because then it will be our fault. Leo nimefurahia sababu naona sasa parking ni free. Sijalipia parking. Sitajaribu tena sababu naye hiyo si kazi ile ningetaka kujaribu. Rivoti cigithie na mbere kuhithura mutatara uyu ngiaga kuruta wira. Thirikari ino ya kurwo ni makiria wa ciringi milioni 134 mweri-ini uyu kuona hari muthenya ngari gatagati ka 7,000 na 10,000 nicio irihagirwo igoti guku Nairobi. Hamwe na motungata mangi maria mahutirio ni hamwe na maria morehi wa nyumba, land rate undu umwe na maria ma marua ma uruti wa wira. Handu-ini ha Kameme TV, Njeta Kamau wa Mwangi.